دودوش. ايه اللي عاونيه دودوش. وي ماما عندك اخاي لما تصاغي فاسني وما تصاغي بزاف اش تهضر كثير رجع ما قالي اش قالي قالي لا استاكا صافي تسمي تنزور جلاني كاخترت في لسه كاين فاسني وانا قابل تروح لكن تصبر شي تروح الخدمه بغات علاش من فاتك اللي كانت غرسه انا مسكت لي دقيقه كامله ساسيتها كثور عقا فرصه عاود ساسيتك اخرج مع لي كورساكيا نكبر غادي غادي تعرف لا ماما تعرف غادي. Alors toi ça va? Ça va, ouais. Et ton histoire avec Ali? En fait, je t'ai pas dit, il est reparti. Ah bon? Il est reparti en Algérie, ouais. Ah ouais? Ouais, il avait pas les papiers, machin, enfin bon. Donc du coup, il a dit, bah écoute, je suis obligée de partir, donc voilà. D'accord. Ah, c'est à cause de ça que t'es toute malheureuse et tout? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, ça se voit sur ton visage, c'est que tu n'es pas comme... Ouais, comme d'habitude. Ouais, non mais ça va passer. Ouais. Et sinon, tu fais quoi ce week-end? Bah rien, comme d'habitude. Bah attends, il y a une soirée samedi soir chez un ami, ça va être sympa, vers 9h à peu près, on va pas rentrer tard en plus, on n'est pas obligé de... Tu vois, tu peux dormir chez moi, ça peut être sympa. Et c'est où? Ah, c'est dans le 19e. Ah ouais, je me souviens, ouais. Chez le mec, ouais. Oh, on avait trop ri, arrête. Ah ouais, c'est vrai. On parle plus. Attends. Ouais. Bah tiens, je veux te dire quelque chose. On se lève? Ça marche. On va où là-bas? Ouais, au jardin. Ouais, ok. Ouais. Ça marche, ouais. Allez. Suis-moi. En fait, je voulais te dire que il y a mon cousin qui va venir. Ouais. Et en plus tu blaides et ma mère elle me casse la tête, elle me dit que tu vas te marier avec. Sérieux? Ouais. Ah là là. Peut-être cet été je vais partir en Algérie. Tu veux dire un mariage arrangé là? Ouais. Enfin, c'est pas toi qui décide. Tu vois, mais moi je veux pas décevoir ma mère. Ouais. Mais attends, tu le connais ou pas? Bah non, je le connais pas. Voilà, peut-être tu vas être sympa, peut-être tu vas... Mais je sais pas trop. Mais ça me dit rien moi, tu vois, le mariage c'est encore tôt. Voilà. C'est quand même jeune, je trouve, et tout. Bah voilà, c'est pas moi qui... Ouais. J'ai pas envie de décevoir ma mère, la pauvre, j'ai qu'elle dans la vie. Et en même temps, elle peut comprendre, je veux dire, elle a vécu en France, tu peux essayer, on peut essayer de lui expliquer. Mais tu vois pas une assistante sociale et tout aussi, tu sais, qui pourrait t'aider, ou quelqu'un, tu vois, pour... Bah si, mais je peux voir. Ouais. Voilà. Ouais. On sait jamais, hein. Ah oui. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Et mon secret. الخير ان شاء الله. الو انا واقع بالعيد يربح صافا يكون ويا اخبار تمورتك صافا يماك مولانيك ممكن صافا الحمد لله ادروحها اروح دمه وياك ادروحها اغدا في الدخان ما عنديش كيع قال خير. دودوش كيفاش تسوى تغني؟ Mais attends, là je suis avec Elisabeth. Excusez là, Elise, il va venir à la maison parce que son fiancé va arriver là. D'accord. شوف j'ai pas envie moi. اش كتروح انت داك انت تحوسي. Je te fais la bise, ma belle. On s'appelle. Allez. Je t'accompagne jusqu'à la porte. C'est gentil. Au revoir.
mais je suis contente. روحها تفضلي لي تملحط تورك هاي تملحط لبسي كي تموت تفضل تساقا خير وليتي لا تصدق نسقلي C'est pour te faire plaisir, c'est tout. Hein. هاي حارزة بويدلي وزين كينا فرحة هادي روح ميسني عمل توري أتمزرم أنا خصنط Sinara. صنط ولا Non, je connais pas moi. والله لا تصنط اسمي مشطوحة اسمي مشطوحة سني كيف À الصنط l'époque, ça fait longtemps. ثورة السنط أنا دي روحها Pourquoi t'es pressée que je me marie? هضري تقبيل شكارو من هضرة أكثر من تاكي شوية كي J'ai vraiment زوجة, c'est tout حرغالة, voilà. أعني ثورة مازال Et c'est quoi ça hein, تخدمض لي زيتود تكمض لي كودير هاري ميرات تواديضا انت دي خمم ماميك مدير كيف اشوف غير كان الا ان شاء الله هذيك ان شاء الله تمرانجيم اتمسال فاحم هادينا كان محسوب دواكيني غا تنكلك صغابي انا كسمو غابي بمسنا عاطاك مساطري يقول وسودا ميمي ذا بو يكتب نمي جواج نقرز الحمد لله. Ouais, mais c'est pas pareil, c'était à l'époque. ليبوك ولا تورا الدنيا تعمر دا شوف Mais c'était à l'époque, non, je suis désolée maman. خطايب لي زواكا يا خير خطيت من قريب كان خطيت. في مو بليزير كي صافي نكون بغي ضريت فرحه Mais non, tu sais que كل الصفراحة حكم. ثورا بابا Je ميمو fais mes études, je te fais toujours plaisir. ثورا فهمي داير فهمي مرة من هضره ثورا بابا ميمو من كاين بابا من كيدي ما عيني مني غتخدم خاطر نكون تودو غير الشهر زريع هاكنا يبلي غادي نسكنو ما وناقشو حنا المدين لا غايبلي فرحنا كل حبابنا ان شاء الله ها ان شاء الله. في ثورا قربت ديوض معنا زعيم غادي تبغي لك القهوه روحي عسلامك مرحبا عمي صافا نفكر كيش مد مرحبا هيا عسلامك مرحبا صافا اي مودانيك صافا سير ندوك يتمور صارت الخبار نسيت روح نورمال الحمد لله هنتصوت غورنا عسلامك تفضل هنا تروح ضايعني باين يستحيوا خالتي تستحي امي باين لا يعني تمدلنا ماشي تمدل خطا يعني تروح تبغي تاخذي لي ايه ما يبغى نبدا تبغي ايه ما يكتبك تعرف عجبية ان شاء الله ما يبغى مكتوب مكتوبة إيه. ان كل هذا يمكن يبغي داك الشيء اللي لبس عميك نكون داير لا فامي صافي ما نتفكر ان شاء الله تقرزي دردوش يا ناوي تقهوى حزين لي هي اللي بزعلي فوته أطلع غزة سيدي شو بس انت صح هاتي سواء انت درقات كم تمطط الله يبارك يعني تعدم زعما والله الهوا ديما الا كنا غير الصحة هذه ساعة ضربة غاني فرحة وكان قرزيك تعجبك الباقي ايه بيان سور تبغي الصاغة اسخن مع الخير والله بيان سور يعطيك الصحة مثل بيتا مثل قدرتك هلو بلا ما تبيض ميثاقي لاقو ايه فرحة بيان سور فرحة صعب الحق هاي قاعدة تمثال فاحل ان شاء الله كان ان شاء الله ايه كميني ثورة شدنا كمين شاطئ كمين جاتها كمين تتقصر مشي طوح نكثر حاصل بعض بسيط ارتيشكي امشي Oula, ouh, qu'est-ce qui te prend là? T'es malade? ولاش
شو D'accord pour le mariage là. Quoi? Mariage. 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 نزوج. Ah, mariage. لي mariage. Mariage. كي قال قالت مورت mariage. إيه نولي المارياج. On va voir. تقبلوا ذي. شو قبلها؟ Attends, دقيقة كاين mariage. Attends, il need ما ça va, il need. Oh là 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 là, c'est grave ça. ذي ما ترفض سمحية. وغيرك مسرفها كيكي. مشي هذاك نيميرو التليفون. Non mais j'ai pas de téléphone moi. T'as qu'à appeler ma mère. Tu l'as appelée tout à l'heure. كي قال نروح على البومبينيا نخدم الكواغوط نصب باتمون نخدم تمارة نويض باليل نتفرح تديرت. Mais t'es pressé toi, Bobigny, Bombigny. Tu l'as entendu où Bobigny? C'est Bobigny, préfecture de Bobigny. خاصة كي قس لي كي قسنا اسميس خاصو كمية تاع الفضية ذاك وقال l'essentiel. Quitte le numéro unique parce que Bombigny, tu me saoules avec Bombigny. Voilà, là tu me parles des papiers, Bobigny. C'est un peu. Et qu'il y a une idée qui est dans la tête, Bobigny. À peine arrivé, tu me parles sur Bobigny. C'est quoi ça? Vas-y, quitte le numéro unique, je t'appelle. Voilà, pour couper court. Vas-y, je le note. Hein. 06 28 03 86 49. Bah, de toute façon, j'ai des choses à faire. Voilà. D'accord. D'accord. باي باي. إما خدم المارياجي الكواغو سواء ناسيوناليتي خدمة لورو ما يا ربي معزز عاوني كي تشطح Au fait, la gamine de tout à l'heure, elle voulait quoi? Ah, qui ça, Doudouche? Oui, la petite blonde. Oui. Elle est passée me voir tout à l'heure et apparemment il y a une histoire de mariage forcé. C'est encore possible de nos jours. Ouais. Donc sa maman a voulu qu'elle épouse son cousin ou quelqu'un un membre de la famille qui habite en Algérie et bien sûr Doudouche n'est pas du tout d'accord avec ça. Donc, Mais alors tu penses faire quoi maintenant? Parce que quand elle est sortie, elle avait l'air vraiment très triste. Oui, en tout cas, je vais faire de mon mieux pour traiter le cas et on verra d'un côté avec les autorités et puis c'est son histoire personnelle, donc c'est vrai que c'est pas évident de gérer la situation. Sa maman a l'air très décidée pour qu'elle épouse ce fameux cousin, donc on verra bien. Je sais pas, pour l'instant c'est trop frais encore. On va croiser les doigts. Ok, 17h, bah moi je vais y aller parce que j'ai un cours de méditation et d'ailleurs ça me fera du bien parce que je vais pouvoir réfléchir au cas de Doudouche. Voilà. Donc je vais te laisser. Je vais faire mardi.
ça. Franchement, je suis pas bien. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est avec ta mère? Ouais, j'ai vu mon assistante sociale. Et en gros, je lui ai raconté toute l'histoire. Et puis, j'ai peur d'entrer à la maison. Et qu'est-ce que tu vas faire du coup? Tu vas retourner, mais s'il faut que tu retournes là-bas, il faut que tu en parles avec elle. Non, mais moi j'ai peur. J'ai peur d'entrer à la maison, on va se chamailler et tout, et moi j'ai pas envie. Tu veux que je vienne avec toi? Bah oui. Ouais, mais elle comprend pas, tu vois. C'est ça le problème. Ouais. Franchement, je sais pas quoi faire. اخترت تغديو هذا انا فاش من سوداء زرنا يجي شاكيت انا والله هكذا حتى تدخل هذا معناها يا انا غتقول انت تكتبوا قامت راح تشغل تسكسوني غنفغط بحال زاقيت عليه باه اي اللي كنت ما خاصك بحال كاينه خاص باغي فرنسا تجديتي لا ما يجيبوا لي تختار هكا بزاف ورديه زي الشفا حتى السنت يا رينا قنحضري منا عارفه نوضبسي خيروني بيا وانا مخابي حمله واش لا يغس لا شفا حتى السنت معنا ساقيمك تغديو تيدي قول ها ما تشي هاي تقع تسترك ولا صحينا نسلمك اما تنض بغي غتفكري لي ميس عميس سهنا كما هنا وسنا هنا وسنا يتقفلت ثورة ضعني كتقشيش ما إلا ضعت زريت عندنا ما تشتغل اللي ما تجي القراية تجي إلا قصخ من ضعني ذا كميلي قامت وقدي تروح هنا كيتموت غتروح نكال في الكواغا فناك من الميس نخدم الكواغا غادي نبقى على خير تروح تحس العقل ربي تيديه هكا ان شاء الله خاين كاين اللي نبقى نتفكر وقتيش كيسد داغ ماشي كثمرتي دا قبايلي معناه غير تزري غيفان بوجميس العالي اثن الحمد لله تسعه ديال ساقشيس اثن نوغ الحاره داكي غالجهه تسندوني ولا فافيو انت راه يقول الكواضيس يخدم انت تخدمي ما ولا نزليه انت هنا كيتهنا هذا الله ربك تقشيشي مي الا يوم داك الجاري داغنا ولا حاجه يدقوا غير الكارطه وسكواس انت تقشيشني السادس